Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Бани Исраил коомунда болгон бул кыссага кулак түшөгүн. Бани Исраил Муса алейхиссаламдын коомуна бир кургакчылык болду. Жерлер кургап кетти. Малдар, элдер ачкалыктан кыйналып кетти. Бани Исраил коому топтолуп Муса алейхиссаламдын жанына келди. Я Калимулла, о Алла менен туурадан туура сүйлөшкөн, Калимулла Алла менен сүйлөшкөн, ортомчусу сүйлөшкөн ey пайгамбар Муса деди. Удуллаха лана раббака ан ясқина. Rabbına dua kıl, bizge jamgır versin, su versin dedi. Fakama ma'hum ve haraju ila sahra. Musa aleyhisselam özünün kavmin jıynap bir eyin talağa çıktı. Ve hum 70 ev yazidun 70 minden köbürök edi deydi. Musa aleyhisselam özünün kavminden 70 minden köbürök insanlar menen talağa çıktı. Fakala Musa aleyhisselam ilahi asqina gaysak. Musa aleyhisselam, ey Rabbim bu elge su vergin, jamgır vergin. Dua kılıp başladı. Venşur aleyna rahmetek. Rahmatını bizge jağdırgın. Varhamna bi atfal rodda. Bizge bolbosu süt emgen naristelerden urmatı üçün. Vel behaim rodda. Bizge bergin gelmese ottop jürgön ayvandardın urmatına. Vel meşayikhi rukka. Bizge bermesen beli bekçeygen kariyalardın hurmatına bizge jamgır bergin dep jaratkanga jalbarıp kim dua kıldı? Musa aleyhisselam. فَمَا زَادَ السَّمَاء إِلَّا تَقَشَّنْ وَالشَّمْسِ إِلَّا الْحَرَارَ. Dua kılgan sayın hiçbir bulut yok, gün kayra kızıy başladı. Hiç bulut görünmeydi. Andan beter yer kurgay başladı. Fevhallah ileyh. Allah Teala vahiy kıldı. Ya Musa, keyfe ve fikum abdun yubarizun munzar ba'ine sana bil maasi. Ey Musa, kantip silerge jamgır vermekmin, senin katarında, seni alıp kelgen elin arasında 40 yıldan beri maga karşı açık aykın en çok günahını kılgan bende var dedi. Fenada finnas. Musa aleyhisselam elge kayırıldı. Bizin aramızdan 40 yıldan beri jaratkanga karşı bolgon, Allah'a iman kettirmesden, Allah tüyü salgan nerseni bendeden uyalıp Allah'dan uyalmastan günah kılıp kelgen bende var eken. Çıkıp ketsin dedi. Biroq 70 minden köp. Musa aleyhisselam ya Rabbim menin ünüm birinci katarga, ikinci katarga jetedi. 70 min insanga kaydan ünüm jetet dedi. Allah Teala vahiy kıldı. Ey Musa, senin milletin aytu jetkizүү menden kıykır dedi. Musa aleyhisselam, ya yuhella, o bendeler. Ya yuhella Abdul Asi, ey günahkar bende. 40 yıldan beri günah kılgan bende. Aramızdan çıkın. Senin kesepetinden bul el kurgakçılıktan ölüp baratat, kıynalı baratat. Çıkın. Sen çıkmayınca Allah Teala'dan bizge bir tamçı da jamgır yok dedi. Günahkar bende özün bilet. Bu yerde her kim özünü bilet. Onga karadı, solga karadı hiç kim çıkmaydı. Artka karaydı hiç kim çıkmaydı. Aslından hiç kim çıkmaydı. Al öz ekenini bilip duradı. Kiyimine başını orup, ey Rabbim, hazır çıksam şermende olam. Men bilip duram, al günahkar bende menmin. Tövbe kılamın, jalbaramın. Bugünden başlap toktotamın. Kudayım menin kesebetimden bul kovum jok bolbosun. Menin tövbamды kabul kılgın dedi. Hurmatlı musulman bir tuğan, oğuzundağı tövbası sözü bitmesden asmandan nöşörlögön jamgır jağa başladı. İlahi, ey uluğum, ey jaratuçum, asaytu 40 sene, 40 yıl sağa günah kıldım. Sen beni jön koydun. Bugün keldim başı yemin. Bugün kabul kılgın tövbamды. Hurmatlı musulman bir tuğan, nöşörlögön jamgır jağdı. Musa aleyhisselam taң kaldı. İlahi ve seyyidi, ey Rabbim Allah'ım, bimaza sakaytana ve ma kharac min beyne azhurina ahadun. Kantip jamgır verdin, aramızdan hiç kim çıkkan yok o dedi. Allah'ım jamgır verdin, aramızdan hiç kim çıkkan yok. Fakale ya Musa, suqitum billazi bihi muni'tum.
Аллах Таала Муса анын кесепетинен берген эмес эдем, ошонун тобосун себебинен берип жатам деди. Күнөөкөрдүн кесепети менен берген эмес элем, ошонун тобосунун себебинен суу жамгыр бердим деди. Илахарина хазал ат-тайх. Раббым, салга жалбарып, чыныгы тоба кылган бендели мага көрсөт деди. Ким ал? Факал Аллах Таала баракат айтты. Инни лам афзаху ва хува ясини. Ал мага 40 жыл күнөө кылганда шерменде кылган жокмун. Афзаху ва хува юти'уни. Бүгүн тоба кылганда сени шерменде кылмакмынбы деди, көрсөтпөймүн деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, айтайын дегеним тоба кыл. Жаратканга жалбаргын, истигфар айткын. Сени өзүңнөн башка, өзүңнөн жакшырга эч ким билбейт. Ар ким өзүнү башкадан эң жакшы билет. Балил инсан ала нафсиhi басира. Ар бир инсан өзүнүн нафсын эң жакшы билүүчү, эң жакшы көрүүчү. Жаратканга кайталы. Бүгүндөн баштап урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала мойнуңа жүктөгүлгөн милдеттериңди аткар. Бендеге болгон карзыңды, бирөөгө зулум кылган болсоң, гыйбат кылган болсоң, бирөөдүн акын жеген болсоң, жаның гаргарага келелек кезде тооба кыл. Бирөөдүн акын кайтарып бергин. Инналлах якбалу таубатал абд ма лам югаргир. Аллах бенденин тообасын кабыл кылат, гаргарага чейин, гыр-гыр деп жан бергенге чейин. Эгер жан берүүң алкымыңа жетип гаргара кылган кезде тооба эшиги бекилет. Жаратканга жалбарып тооба кылгын.